kami ya ku Imam Sarnuji wita lebih 20 cilakai wita kegero nomor sidi sandre okodo pintu ibuka jendela ko pure asara gang ke mengeribi jadi aja tabiarkan jendela tak buka letu mengeribi ya na pura asara tatutu nih kemudian yang ketiga ya luluka wajujui pakewe matangangi pake wajujui ya luluka biasa ya luluka kacamata ya luluka HP ya luluka pusa nakunri dale itu patapula sona tuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sinina tamatapa napang Allah subhanahu wa ta'ala yang hadir sidang jamaah maghrib, ibu-ibu majelis talim dan seluruh imam dan pegawai syarah yang sempat hadir sitonganna ya kegiatan kegiatanna lembaga dakwah Nahdlatul Ulama. Jadi turun di kurang lebih 20 masjid. Jadi saya dapat amanah ke masjid kita pengajian antara maghrib isya. Ya jadi itu namita. Ya na taman saya pajatona. Ini makanya angka 2 telu aga-aga memang perlu ipalempu makokoe nasabah saya sebagai ketua Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidendren Rapang mamula kak seding istilahnya seakan-akan iero amalan tau pandrita tak ro riolog alena gurutta Ki Haji Abdul Rahman Ambodale, alena gurutta kali Belawa Ki Abdul Malik, alena gurutta Ki Haji Abdul Muin Yusuf kali Sidendreng, gurutta kali Pak Baja. Seakan-akan iero amalan nangga itawe maka de iero amalan ero degaga dalelena. Sehingga istilah napa kita we makokoy maka de amalan bid'ah. Kega nayaro megayga kunu nasangi bid'ah doa bersama kotopura mas sampajang nasangi bid'ah. Jadi mega mak baca donge komai nasangi bid'ah letek bola baru itai nabang nasangi bid'ah. Iya na istilah bid'ah napake tawe makoka untuk supaya ia rosallange si selle si pasalah nadena pangewat tawe Pak Bu nareko ia napakewe rewa iloko hukum na agama haram wajib makruh sunnah si bawa mubah ia kokui 5 dasar rewa dena pangewat tawe dia nasi salah jadi ya kongka aga tajamah nak kada bid'ah tapodangi maka da aga hukum nanya iya ko maka dai harang tasuro ni sapai dalele kega dalele masurongangi ya tau larangi nasabari na haram kamakiro iya mitu ko maka dai bid'ah apa capa na ya tu bid'ah neraka kamakiro. Jadi nangga maka daya nangka tahu milau doa bersama pada imat terona pure mak bereselang masih kiri jolo tania bidayero angka mematoda lelena hat desa tapi tania sempajang upa bahangi kie tania sempajang apa iya ro sempajange ibuka ina si bawai kata bere itu ina si bawai bereselang imonrina yero tania sempajang tapi asanna sikir masuk dalam kategori ibadah. Iya miko na jama ipu ima yolo na beresalange salai. Apa okui sampajange na pertama. Iyan na mo imonri na sampajange ang kami matoda lelena.
Tapi degaga hat desa nokilala sampaja. Jadi ako ang kataw makada degaga sikiri na rekopure masampaja tahu tahu makura baca ya tuh. Makura baca. Jadi iya na mega pasalay na jamay imangi makokoy. Iyi upasang ipu imang tapan nanungang iro. Nasabaok ko mitu onron na wadding to pada mangolo milaw dolori po ang Allah Ta'ala. Paralu upalampura cede bela. Maka dia rodo bersama dua mematoje tu pendapat. Angka pendapat maka dah. Ia rodo bersama si bawa milau doang, tapi dia na pada ilau kata pada kau makan bersama pada Yandri Andreta itu tepakan jaki kare jolo jadi maka dia sange doa bersama si bawa milau doang, tapi pada lia ilau peko nilau na misal na pak galu ko iko pak darak ka iya dia tu na pada ilau padangka nga iya pak galu ko iko dia tu na pada ya rega maka cidi pak balu esa cidi pak galu pak galu nge milay bosi pak balu esa milaw ya aja na bosi pak dia na tarala esa na kumisilopoy jadi iya na okoni na nala dasar nasa iya sange doa bersama si bawa milaw dong pada yilawi kabutuhan tak padahal deharo na cocok sa dia na salah tapi iya lo had desa dia na iya miro bawang had desa bahas si tanta pak dongenge dia na iya miro makanya tu koi buka ikorange rata-rata ya tu pak dongenge nama na capana Rabbana atina fid dunya hasanah Rabbana zalamna ampusana namana capana berarti kami jamak nangka hadesa naro nabi tarampe makada ya ko ganna ipatapulo ummakku si pulupulung engkau kutu salasi dinawali iya ko milaw dong itarima tu pak dongan nah ya iya ko ganna ipatapulo jamaah nato mangilaw dong insyaallah kajamina pulo ko nabita ya to na tu pasabar ngampai nabita ya ko masampaja tomate tawe nilaw maka dapat ganna ipatapulo jamaah 3 sab dengan 40 jamaah Imam Asy-Syafi'i ukulalan na kita fikina maka dai ia pana assa sampaja jumae nareko patapulo jamaah mukim iya kecuali tu kampung de meto nagan na patapulo tau dia na marigaga iya ko ganna mu patapulo tau ko tu kampung de betongan na orang mukim tau monro ko tu iya na ronalay standar patapulo walaupun matu ko pikir kama dupa-dupan ni iya na ro pasabarang jadi ya ti di pu imang iya ro nak tajamaero angka tu dalelena angka kama hapacara mapole tapa maka da bida amanang iya tu isa neraka manang iya tu tasurumu jo mak baca-baca kada pegay-gamu kita mu baca apa iya ro gurutta de metona cede kita na baca si kampilo iya mana ha gurutta kali si denre tu kita na macenne mematoko kamarana napa ni gurutta napala de na tarubang ibona ya kong katau makutana makre guruta angkau koro kita lamari nomor seko langga seko nomor seko halama seko tuh lalu nomuale mu buka mu itai nah apalah apa de na pari lamari kita na nareko de na apalai itu yo po nana mako ko idi malibo madari lalo de na gapak buku na de panang ka dibaca jadi ko ni jadi ro tau pandri teh lo malom masakka ibacana jadi de na mega mapasalah yo po miwita tay makoko ako manuye napay si rupa na isang magala ni mapasala mako mi matiga je ergo re nasa guruta makade nang katauci di mena isang magala tu mapasala apa yana de na pada ni isang sala ni yana tu ampai makada de baca-baca moki iya di parengkalinga mako masyarakat iya rota amal kange kega na makada ko kong katau makada de gada lelena tasurumay makutan na tana makada demi ti to pandrita riolo de na pada tema ko ko marikali nga carama iya to pandrita riolo makadami baca iye iya mu pigaw nasuro ni rewa
Iya ro tau ipodange makoro dena mega kutanana dena kadang kamoga hak desa na Henry Monroe hak desa na asamoga hak desa na dena kana kutanangi anak mundri to menama koko maka kutana yan ang kay podangi ta pamaka asamoga hak desa na Henry pole de to kana malamma sisan na ipodang de to na jamay iya na he jadi iya na to ampai upasangi apa mega di makoko apa makoti halino magampan ni yonroy mak guru HPW idi manibawa pacara mapuleke kami tita sehingga mereka paham onrotona madari dasarna agama ipasigaru-garu on nak moro ko Facebook ewa pangewa mapangewa ma ko Facebook nasaba napasalay nanggai akida padahal itu padila amal iya na masalah makokoy pak itu agama pak tak bagi angka kajian Islam ang kayasa kajian iman, ang kayasa kajian ihsan. Iya ko kajian Islam berarti hukum-hukum. Bansanana hukum-hukum na lalan na sampajange, hukum-hukum dalam kaidah muamalah, tetap mapangewate ko. De nasi di pandapa, apa puang Allah Ta'ala memato makada walizalika halakahum makomi matokoro pancaji de mosi dipaham. Maka di puang Allah Ta'ala kelok melo kak pasti dipahangi atakku wading wulle tapi deu melo puang Allah Ta'ala itu de melo iko to malele ngapahang maka di puang Allah Ta'ala walizalika halakahum mako mimatokuri pancaji demu asik dipahang jadi nang katau ci dimi paham mena pake taunewa na puang Allah Ta'ala yaitu apa puang Allah Ta'ala mimato make lorangi dena si dipaham makiro pikinanya walengi contoh supaya membasa-basa kita paham. Angkai di oko ahlus sunnah wal jamaah. Nah dia makada apa tu ulama atau pandrita lupo ya ciori pikinna. Imam Tasyafi, Imam Malik, Abu Hanifah, Ahmad bin Hambali. Iya napa atau pandrita tapi te ipandapana. Iya ko Muhammadiyah tu dia nak kumbang apa tapi cik dimi tu nasapai hak desa kami nama tak dae kami nana sama turusi atau pandrita napa nala cik di yana tiasa tarji makanya itu sampajanna Muhammadiyah mapamulai kata berekna doa titana carana rokok carana suju pada mana mapamulai punggawana ko Jakarta tingkap pusat letu oko desa si rupa tu mau bacana tu doa titana ya tomi tu Allahumma ba'id baini ipada mana yo potu NU maka tu ega nalati Allahumma ba'id baini nalati Allahu akbar kabira maka ega nasaba magai apa memang to mashab dalam fikih yo miko Muhammadiyah nasapa ijolo ke ga desa kami nama tada ye naronala cide ye na tiasa tarji walin ni contoh masalah mak dosa kangejen ne angka cik di tau matoa angka nang kasih di tau matoa ro boleh bulu topak bulu topak bulu arak ya korak pak bulu maka dari tahu arak badui asana nah ya ro arak badui boleh bulu langsung lo nabi tamakutana tau matoa maka dah iya garoko pura kak mak jenne ya Rasulullah takut lau karawai lama rupa tapahamu oh iya anak mundri ni kapa dia napahan ni takut lau karawai lama rupa na dia nau pakai ngipalapi umelo mas sempajang mak jenne gak pemeng makin nabita aja nah nabita aja nah ia tu muka rawai na pada mia itu udah cilimu kau ni ro rewa ni ro 20 asera asona angka to makada 20 ruak asona Puranon nak ya tau matoy makutana we angka manatal luka lolo tau malolo ro lo oko nabita si tinro tuda ni nabita ko lari-larian na masigi natako angka tapalau makutana ya Rasulullah pada pakutanana iya ko pura ka mak jenne tako ukarawe kamaluak ku tanpa palapis umelo mas sempajang mak jenne gak pemang tappa mahkadamanya nabita ak jenne mana ko ha kena itu kare pada pakutanana tapi lihat jawabannya iyon na arak badui we lai podangi maka dia na marigagah berarti aja nemu jenne asam pajak bano
Iya kalau lo taluewe maka nabi tak jenek mana ko. Iya na berbeda pendapat lo. Maka dai angka na tau panrita maka dah. Iya rohat desa iyo nak pamulangi na sabay tau matoa makutana yolo napa nak muda imunri berarti terhapus niya had desa iyo loiwe. Maka dai ko kuya agama nasi mansuk lay susuy ya undang-undang maka dai di amandamen. Betul kan natanya ya roh berlaku angka undang-undang baru. Jadi ingka hak desa baru dia na berlaku ya roh. Jadi na berlaku maka dia nak muka rawai lah marupa dia mu pakai ngin palapi ko puro mak jen ai batal ha jenekmu. Ya na ro na pakai. Kana pakai ya roh. Maka dia Imam Malik jolo na deje nak kada na ditabatal dia na ni pakai ya ro yolo. Na nabi tamatoro pawi ya ro yolo ya mato pawi mondri. Na dia nak kada nabi dia na ni pakai ro hak desa yolo. Berarti hak desa berlaku dua-dua. Ite garek keadaan nah. Na paresay nasa iya pamulangi makutana tau matoha. Iya kedua tau malolo berarti ako tau matoha karaway kamaluan na din na marigaga. Apa awad di jaji tumata minakakangi. Makiro. Iya ni ko tau malolo berarti ang kasyahwat na. Batal ijenne na. Berarti aki karaway kamaluang tanya iya roy karawana na batal. Iya ni kong ka na pasu na batal. Tapahan ya, dua ni pendapat. Kayak kena batuk metola, mapangewan itu ko makana salah. Itu kere. Kemudian angka tau panrita makare tidak makare manta sapi ide. Desi pale nata susu ay yang kamu pakai kurangan nah. Nasaba iya tu tau mata yang kalasan nah, mata rutari na pataka lupang. Itu makada kami yang nabi tabatal nasang ide na marigaga. Dek tau pagana si badega sak din na, jadi din nami. Dek tau paniris sama kada tanya tau kaya tau pak balen na tau pole mi bulu iya talu kalolo de na mungkin mak bale talu na. Iya lebih pakai iya na riasat tarji melihat hadis mana yang paling kuat. Kita paham ya? Ide itu mak pangewa metu tu pak ko mak pangewa. Tapi aku tahu mapaharo de nasa ide jadi di mani tatangan itu. Pada ya tu sige se olina roane makun raye baine si bawa lakai ya ku imanta sapi ina batal ijenne. Namo baine aja takada baine kumo aide ya imanta sapi ya tu baine tanya muhrim tania taulem ni tapi ya punai. Tanya muhrim tatu ko baine tanah semanta sapi apa ia sange mahram dua sarana haram dinikahi si bawa haram digauli nanya bainewe lain nikahi si balai gauli berarti muhrim makanya tu bainewe manuri manta saki hak tu hakku tamli asanna agak hak pakai itu hak pakai asanna tanya hak milik hak pakai ni tabahnya iya na tu na pangewangi tau pandrita ya kok kita nak malau masakah tapi taru jolo cede lau walengi kesimpulan nah pangewangan na ya si ba Aisyah maka dai Aisyah ina dena rusak jenne na lakaye ko sige say si bawa bainena apa angka nang kanabita pole mak jenne na melolo mas sampajang na lepak bawi bainena dena nak jenne na lo mas sampajang Aisyah makadai manta sapi agana na bau kita kere iya ko sarakna na bau berarti kepala pi na kade na gesai itu ni kere ina maraje wani manta sapi nasat de angka si hadesa na pu ba Aisyah makade Aisyah angka nangka matinro ka si bawa nabita tangaban ni takko pesat dinga aka kamarak na nabita macika tangaban ni pesat dinga lau kapesa inabita pak dega lampu kapesa inabita lau sapa pak dega ko sidapeku macane ka masapuru lau rapi lau sapuru aja nabita lau pananungi pala lima suju inabita bikine batal ijenne nalakaye nareko siges say makun raya bainena maka pajameman ni masampaja nabita apa ukaraway maka day manta sapi masampaja ya nabita na suju mi dena yamanan na to suju masampaja itu tanda mapangewangi itu ina maraja hewana dena iya na jadi aku iya na pahat pak de itu na pasala
Apa ni sekada angka memang dalile na pake. Okay. Jadi ia miro pak disa ngamakwero perlu ipaha pak magi na din atau mapangewa atau pandita riolo din na si sala ana ya to man ya tu makukwa ustaz cede-cede salai cede-cede salai cede-cede neraka magi je tu nangka nasaba makuramo pinabaca iya haji biasa makwaro cede-cede biasa lautang ngaro waktu kumakulia na yoli kalau macaramo kogowa de upasalamanang no mana boleh macara mana kereta apa nang kau stasi di milalan nola jadi mako memang jadi ini naro pacara oh jadi ya tu pak agama ya pada milau na warunge pada lau na warunge iya ro warunge angka nasubale angka watemanu angka kaju angka tempe ini mani bawa ke kami tala ya kau wate bale tala ya naro tandre tapi aja tapasale tau mandre tempe itu jadi aku pendapat nih manta sapi nala teh aja tapasale ko pendapat na Abu Hanifah na pake tahu ina tu ampai idi oko NU maka tu ya rupan ako masampajang ko Allahu akbar wah maenga tu itu angka jadi angka tu nabila mi itu dia pernah makanja tato na Allahu akbar angka to ko bami maka dia nakai padahal ya ko to melo mi ta ko dalelewe maka dai Abu Hurairah iya Abu Hurairah Abdurrahman bin Sahar asanna ia mimpi yasang Abu Hurairah ambok na coki na sabak mapangajian nabita nangka nak coki masuk puluh lima bajujun na katuli jubana ra maloe engka nak coki mak benyo kurmatinro mapangajian nabita magi na tapal lupa iro nak coki masuk tapanay tay taselang tapanay jepu na pengi pe mata mana para katani maka maka dia Nabi Abu Hurairah pada alasannya itu Abdurrahman bin Sahar tapi Nabi maka dia Abu Hurairah menurut riwayat sejarah pura baca Abu Hurairah na tahu papira coki angka maka da pada tu 70 cokina angka tahu maka da 270 dia ni sakaro karake kena cocok yang jelasnya ialah di 200 cokina dia tahu pakai apa tahu bila pak 200 cokina dia tahu pakai di oh iya iya naro Abu Hurairah itanya ko nabi tak kada mu pandre moga nasa upandre sah maka dia nabi teh ya ni pak guru iya ko takko mu buka pintumu ko elei pura ko masampaja subuh ko elei iro mu buka pintun na tangak muro na takko angka coki macuri ko pole monri napas nadapi pak buat tengah na palan na pintue kangka tu pintue palan na makoe istilahnya je rokatan yang ngena napas lepa ngoko tu tangana de na taru masuk tapi na lepa jiriolana na susungyo kurupana cokiro koelei maka de na bitta illau dokko illau ko dalle nasaba angka mitu malaika pak bagi dalle na kuatu sipak na coki ero jadi ini naro na podato na bitta tanya Abu Hurairah bawa ye di angkai coki ko bolata ye ko tabuka pintu tanang katako macio na lepa pasok ko tangana lalam melo ero masu napa lepa na lepa jiriolo na napa na sapurura ngo korupana maka de tomato tariolo ye ko majulumate coki nah ya tu na masuk ilauki dalle ilauki dalle itarima dong ko tu biasa mungkin runtuh kah? Tapi biasa lah sempak midi. Ada pahala gina kali patu dah mukwe. Itu iya. Iya naro napak guru ngaro tau pandrita riolo maka dah iya tuh. Apa iya tuh pintu pak bahaya tuh. Natiat tu nabita yon risandre do pintu si bawa palanna. Ya sange palang ya tuh akatanyangan na tuh tahu-tahu rendringnya. Tahu-tahu na dia dapat di yon risandre ya tuh. Mangka dalile la runtu polokui kita ni Imam Sarnuji dalam kitab Ta'limu Ta'allim maka dia nang kata sandre oko do pintu patapulo sona tu na cilakai alena. Maraji dale na pole patapulo sona. Yena tu na kada tomato riolo pe mali. Ha? Ya ko maka dai pe mali maka da maja angka jana. Dia nawat dituto sandre ko do pintu dek to tu nawat dito makali cubu-cubu komondri na do pintu apa angka to lasa ko tu ya serihil ahmar
Iya tuh ngicela iya na tuh madar dinakan na tes taro. Iya tuh. Jadi ini makun reye komon rey macurita aja hata sandri ko pintu ya. Pak Madaria tu ase. Megaya tu kokiro kita ni Imam Sarnuji kokiro kita na imamu sana. Kita na Hadratus Syekh Hashim Asy'ari dalam kitab Ta'limu Ta'lim Arwami. Ya ku Imam Sarnuji wita labi 20. Cilakai wita we. Kegero nomor sidi sandre okodo pintu ibuka jendela ko pure asara gang ke mengeribi. Jadi aja tabiar kang jendela tak buka letu mengeribi. Ya na pura asara tatutu nih. Kemudian yang ketiga ya luluka wajujui pakewe. Matangangi pake wajujunya lulukan. Biasa ya luluka kacamata, ya luluka HP, ya luluka pusa. Na kunri dale itu patapula sona tuh. Kemudian wajuju purai pake melo isasa ya la palulu ala sata makadami isasa ko bajai termasuk ya tuh angkat pake jakka polo ni matanda ni pake mo pamajakka ang madari to ko boleh ka jakka polo ni sinna ya tu kunri dale itu hadis Imam Sarnuji rampe hilalana kita na dalam kitab Ta'limu Ta'lim tau pandrita lupo ya na pango iya na tunasa tau matai riolo pe mali maka aja mo jamin do na celakai ko tu aja mo sariwan nyo ko bolamu iya ko cieta makwa masering aja mo sari pole lalang pole saliwang ilaw lalang apa mo pulung karo jadi care-carewe aja na dapi mangaribi de mo pulung apa nonro itu jing aja mo pak bani saliwa bola iya nak bani saliwa bola sa ipe manapa mo pake pak nonro itu jing okon itu nama dari yang kata mapat dia rona langsung mate ji pakaiannya itu oke itu jadi nate manang makadani to materi lo pe mali yo po nak mon rena sangka mana siasa de gada lelena pak dia kena baca kan jadi laulolongan mo pak je na mo tu seret naso pole ka sibawa guruta kiemunin angka tau pandrita ro Nahdlatul Ulama pengurus besar Nahdlatul Ulama oleh Jakarta lau dampingi masyarakat buru Kojuk Pandang sambil juga berdiskusi dengan beliau bertanya beberapa hal kedua telu aku tenang okoro guruta oko maniru lolongang lau pasikan nakan na dakwina tongang ihanasang ito pandritewe maka daya tu di oko Indonesia iya tu pasal langi apona nabita jadi arak pole Yaman tamu ke Indonesia Nusantara pada tahun 1600 sampai 1800 itu 3 gelombang. Na gelombang pertama kuwite ko sejarah itu Al-Katiri. Iya naro pole Yaman dari Lembasiat. Apo naro nabita tapi pole Hadramaut. Iya tidi si denren rapang tau mau pa tuh nasaba onron na walye. Iya koto sapa ki buru tau pandrita pa inak magampang ilolongan sebojo koko lakuang saye karama oko kulo angka korapang sebo die saye manang arak me mato pole ya mana ro jadi tamo ko jadi itu di pasal lang itaw matota tanya ustaz kullu tanya betongan tanya ustaz YouTube tau apo na me mato na bitah apuna nabitang katama lo kuno santara onrotona sininna asang-asang agagay pa napasal lamanang idi milila tawgi makaddo jadi dena me siruntu basara ito tita ni gare iya naro ulawanu kaka tungatona sanghe bepata nagare agay di bepata ugi manasa burongo ito makade barongko dari kata barakah basara naro barakah apang dari kata afwan basara naro pasok ngatu pasok itu sama sangi pasok to itu dari kata pasol li rabbika wanhar makanya macaca tu menrek pada kubana pada ulunna masih pasol li rabbika angka bepate dia agak katiri salah tania katiri salah maka dai al katiri sholah iro al katiri tania bicarogi
apa ya kota sapa ko kamu setu de tu gaga bicara gini tu Al-Katiri. Magi nang Katiri ya Sakatiri. Itu nama suku dari Yaman, namanya Al-Katiri. Iya naro nakada as-sola makare Katiri salah. Katiri mandi, Al-Katiri mindin. Jadi iya naro kau cocok tongat toro. Degaga tu, tajo upui di Andre Bama nih. Itu jadi ternyata werra. Iya ko namporangi maka dai berra. Iya ko menasu maka dai werra. Magi na beda na yamato. Iya ko namporangi maka dai berra dari kata birrul walidain, mapedecing. Iya ko menasu maka dai wara. Jadi si salah. Napa ni tidi be patogi apa nya tu? Loka. Kaluku golla calla. Ya itu tasapa di gare. Konde-konde ya ga. Kaluku lakbu golla calla. Leti ki gare ko katiri mandiewe. Tananya tomie katiri salah ya mato. Buronggoe golla mato. Si bawa loka. Tolia mitu. Jadi ya moto tu be pamacenne tak ye naro nalengi asang tapi asanna manca jipak dongeng. Namun ye natu nakana bita nama itu adalah doa. Jadi dia nama lasa dia nakan nela sama kaleleang apa Andre nama kanja. Yo pui di makoko hai kamana ni rupana lasai. Pak namo be pata de tone ni risang asan naga ko mai. Do betul kan ai pe di makun raye. Ya kong kata saray aja na nateko tak toli palen na. Aki buani hawai pelah. Pak iya tu teko tak aja maje nang kate yaki buat talu tahun di mau payinu. Ada? Dan tahu nama igare. Nagangka 5 tahun tu teko tak awak di mau payinu angka ke JPT yaki buat 5 tahun awak di inu agame maje campuran naro. Natengi Tapi 5 tahun awak di mau payinu. Nanya ko to maki buat tengi di pak ko ele ina minin ko revengi mawari ni. Ite kare magi PT kota na yino tegalas makoto dewa kada aja tinu tegalas tapi ais ya nang kaga mon romait tangka campuran nama kaliliat tu wakiro iji upasange aja na tu yero aja na apa megaton ye makun rai pede lo so pede makutui to limana maniripa na itu dena na ne maki bua wai pelah to limelo maninasang anu wai iya namai kahe. Jadi ini makunre yang kata tu baraka na kotaki buarang ilakai tawai pelah. Ya mi koto di teko tak manina pasa dia ai. Sapra bani basere. Kau dia memang kali nggak baca. Itu jadi tapi dia tahu nak makunre aku komiro kampung nate mako mega makutui. Aku malilam mana mo. Iya. Dia tahu kerja rona taman waktu. Maje nang karojatan apa si tanganan nang Oh iya. Kemudian jadi ia naron apa? Ya ko pikir ya. Jadi ya tu ko pikir bahas tatai mapange watawe. Angkan nabita na solli o kisilam puro cilina, angkan non ribendreng, angkaton angkan mariolo, iya mi makabawangi mako Allah, ide penang kau runtui. Pak angkat to awi tahu nak baki tangala dan menaham makai satu bami Allah. Weh, gitu. Iyan nama makun raye angka sahat desa ulolongang maka dan apa isi kuna apa silam pu isalengka na si baca pak jarina layolo. Jadi itu ko makun raye soli makomi dia natarah kamen re. Arwane bem itu wat dino la bembe anak bembe palawangan nakalepa berarti taraka. Itu de roane akakai cede ia makun raye di parapai makiro pada itu komada ka ya ronewe makui ko makun raye tu rapai cede suju makun raye kanang kanalalo nabita na ite makun raye suju makai nabita ye ko makun raye ko suju ko para rapai sikumu jadi na tu ampai makun raye ko suju no tu limana ia mi koronewe naten nabita magina tu nasa nabita malaku pada suye itu ye ne itu dina wading rokok itu maka dia hadesa ia kui paling na kang ikaca nabita kolaka na koroko i kacapan no wae dia na tak boloh berarti makanja lampu na lakar apa maka dia nabita angka tupanga kami na makalasi tau minaweri lalas sampajang maka dia sahabat angka kapit tau minoko sampajang maka nabita nang katau rokok dia na lampu lakar na ia na tupanga kami na makalasi
Ngato-ngato tu tahu pak rokok makalokong. Dia nawat dingin tu, tapi kecuali tahu mapat dine malakka na aja na tanui. Ito, Pak Matan Ramatoji itu tu numpat di lakka itu dia liri bina sapa si bar tembok kok masigi. Dia sandre moki Pak, sandre moki dia nama gaga. Itu. Dia nama gaga. Angka mo tu Pak burapat di lakka, angkau lolo ngangoko kita ero, kitab hikmah termasuk ihad desa biasa narampe guru tamali belawah. Yato simpay wisan na sabaan ka jamaah na podanga ako bone oleh macara mo ko bone nang ka jamaah na guru tatomato kasi nasan iya tiya upake ustaz tapi dewa pak guru ngi kapik ku yasang nasa sisile tu teta na ika kadaga ta paki-paki di uwa na de manana mo padilak ka de manana kan padi utu podangi nasa kada de wisas sana sa kada mi me pak guru daku iya tiya sa tau seke Pak dia me palete pak disangan na saya kene de ta cara mangi ustaz dia tu disangi te kue ya sisa na tu pake dia sana cara mak guru tamali nanya maninasa ngoko kampung dapi siletik ku yero matemanan ni na cara mangi guru tamali belawa almarhum amagafurlah maka de guru ta ia nang katau mas sampaja sunna subuh berarti pura bas subuh tahu mas sampaja sunna subuh nanya ko rakaat pertama nabaca alam nasrah na rakaat kedua nabaca alam tarakaipah dia nakan naipat diutus itu basi bapak dilaka kuya tunala pangupu na napakeder tomato ya iya tu pak ustaz de tongan nakan na bela itu apa na podanga ro biasa kada arwani pulo na pitu tau ngumuruku dia nang kanasanakan nya apa dilak apa diutu kita coba-coba nih Pak dia tahu patuna terlambat itu jadi ia kok masam paja sunah subuh rakaat pertama sesudah Fatihah alam nasrah al insyirah rakaat kedua alam tarakaipah ya roh jadi Pak berapa dilak itu Pak pelampe sungat tuh ya roh Pak pelampe sungat yang kata tu ko Imam Ghazali supaya dena istilahnya dena musuh kita tidak merusak dega tahu me pasolangi alam nasara rakaat pertama liila fi quraisin rakaat kedua iya jadi di mani ke kami tapake meki mali pak burapat diutu meki mali pakai salamat jadi toh jadi mani jadi sampai jas sunat subuh tanya sampai jas subuh pekerja kita lina la tatatika masyaallah ko sampai jas subuh tanya tu sampai jas sunat subuh mi jadi ya Pak berapa dilaka itu dan itu obatnya kemudian itu ampai Pak ayah kotor rokok bela palampu-lampu ya kata tapi angka kita tahu makoko amas sempaja mamulai makaliliang dena rokok makalicuai iya dena rokok apa ya sangnya rokok tu si lampu ilaka si bapon cinge na payero lima ibu kai cende idia ronewe ya makunraya lari tamai limana si kuna lari tama ia ronewe lari masu cede tapi aja mona koe masu cede utu yon roima katani tapi angka wita tau rokok we na pano ilimana loko cika cina napa maliwang ulun na layawa angka moha desa uruntu bahasi mariawai ulue na utue untuk sampajan nami makun raya iya rone wede nakoh dia rone tapahang sampajan makun raya kamata jamah tapi rone itu iya ro jadi mesti tu irisa makadaniga makutani aku makun raya berarti sampajan makun raya apa iya tu sampajan makun raya tanya hadis pilih tanya makada nabi tak jamai nasaba arone nabi tak nampak gurum itu tabahang ya ayah mana nabi ta ya curi maka dari mana taraka sikuna ko kata berei ya ko rokok inapa ni ko masampajang nabi ta kedo janggo naro timunna ko sampajang loro sara nang kalinga saba ko monrina makada iya surah na baca nabi ta berarti masau-sau iya na tunakada to pandita ina iya na sampajang tatta yang kalapak lilana namo mani hamasau-sau iya mi ko makmungi aja terganggu imangnya Pak angka mereka tu makmum Allahu Akbar. Wah, ya si biasa dan nana imang ede nak wah. Ede nak wading.
Apa hanya yan namoy di imangi masosaw. Apa dia nama kobawa yan ang kataw katabere na pamamakobawa din ako. Apa iya sampajangin na lapakang ilillah. Bacana na lapakang rokoki ang kamiasang rukun kauli. Iya kumakadai rukun kauli berarti Fatihah, tahayya kacapurang, sahada siba salawa, bersalang takbiratul ihram. Itu rukun kauli itu. Mesti nalapakan lillah. Yaitu ampai imangi kumatai at-tahayyatul mubarakatuh. Assalamualaikum. Assalamu alaina. Ashhadu an la ilaha. Masuk tu napasaw ya ro. Allahumma sholli ala. Aja nakarani. Ada. Aja. Ang rukun kauli ya ro. Tapa usahakan napa ni ko doa bersama kita lada-lada Pak Megatoji itu imam doa bersama nasa ngalina milena patujui. Aga to melo mangani na din yang kalinga. Ete. Iko doa bersama taladai Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat. Maka dani mamungi amin tatarima po. Kero makanya ro Allahumma ghafir po tak dampeng sinin na sallang arone sallam makun raye tau matappa arone tau matappa makun raye mapamulay tu igang kaya matewe wal ahya'i minhum wal amwat. Yero Allahumma antas salat po ngidi minon roya poleang ngasanya salamakang yan ro tilaw Allahul ladzi la yadurru degaga puang musibah wa di pole turu langi ko tanya izin ta yero inaro tarap bana atinat aja mo na malampe tingkat to imang gaji tu masa pimi kato ma mu jago natajak baman ni nasa haming ang kalalo na pasitodo haming ay no kasi na ima gimpe mak mukiru de gaga ini jadi masalah de maroca memang maroca ko makiro yo po ko manasay ina tu ampay megatoje tau bakita nga nasanga je to milaw do na dito ni ang kalinga imangi minonro ye eto yero makade emak de taro ni reh pak makade mati je tu guruta aserame matoje tu anak na balisi anak macona na kiri lo ko pak bere jamaah iya nang katau pak kama pitai na lupa tama purana mak bere selang imangi lupa na maso anak macona balisi itu eto mangolo saliwa memang itu sandalakna iya na tu anak macone beli siapa aserato anak dua na angka na talu apona angka tu nanti lo koto siya lebih nengang tama ni waktu di oh iya tama ni angka nanti lo koto siya lebih nengang tu 5 pangewat tu na tu ampai na sore na bita dasin si badasi masan na tu koyo tau pure boting na tu pangewang itu na tu ampai na sore na bita ma bersala kometama kamara angka tu nanti lo koto mak beli bola na tu lisi salah iya tu persisala ite nasa gaje manu na yanu macarepa-repa mendre uko ade nge jamba na pamade ina tu nakada guru takali si denre mako memia tu ko manu dia tu nak bisa kaje nendre itu guru takali si denre napa makada iya ko mendre bali bolana bali manu na bali bola mo ko ade mu na de nak bisa kaje na tako jamba na pamade aja mu bisa ite manu ade mu banna mu bisa itu guru takali si denre aja na tay manu mo bisa ya pak manoko ko tay manu pak makada manu na bali bola jambang yo pokok ade mu bisa kaki ko punna itu guru taro jadi dia itu kagak banyak malapa jadi aku deh sakira ya no pangolongi mamagi-magi na pabarakai po Allah taala ji upasangi bapak ibu sekalian iya ro amalang-amalang kunno subwe mana satu hadesa na makadalalo ti mantasapi yan ang kataw kunno nalupay wi kunno subwe suruh sujud sahwi kun nalupay kunno subwe kuy mantasapi jadi itu kunnu apa kunnut nazilah kunnut laknat kunnut sunnat witir kunnut 10 Ramadan itu kunnut sunat subuh iya ko nazilah iya ko pole bala pada besang ka COVID-19 la corona iya naro pakunnu itawe supaya wa dingin apa salama ilaga manre balawe ko tu kampung mas sama lele balawe manre makasolango ko se kunuki itu asa kunu nasila manolak bala yero atau angka tau melo mak doca aku kampung itu kunu nazila atau kami lo tau sarangi kampung itu kunu nasila sawe la salah sasilelewe kolera agay komai na salah silele kunu nazila ki itu kunu tolak bala iya
Iya ko subuh kunut subuh. Kato tu kunut laknat. Iya pernah zaman Nabi ta. Iya na niatnya niya. Patapulo pakapala koran na kiring, na ihadan, na ibunuh manang. Na ibunuh manang pakapala koran di sumur barut itu. Iya na rona kunu Nabi ta. Aling iya cilakang iya tawe. Wala iya ke pamalakna. Kemudian Allah mengatakan, iya pemurusi Muhammad pakonir. Pajan di Nabi ta. Tapi rona Nabi ta kunu biasa siulang selama 5 waktu. Dena subuh bawang loro asara mangaribi isa subuh ina kunui mataru magai nasabak majai nyawana nabita tau nasuro lo maka pelak korang nasuro lo mapa guru lai hadang uku Yahudi na paliun ya narona kunu laknat nabita sekrekwa mimpong Allah Ta'ala nalengi pamala ya rota unengi paka pelak korangnya dan Allah mengatakan urusaku ni Muhammad pajan di nabita nasabak itarima ni dorna makiro ya naro kunut laknat napapisaw ni naturung aya tapi ya subuh dia nak kenapa pisau inabita menurut si diriwayat ya na tu ampai toli kunu subuh ini ya naro mega apa tu maka ada bid'ah pak dena lolongan ihak desa nah itu kere